Bulan Basa Bali warsane mangkin ngunggahang petitis Atma Kerti, Udiana Purnaning Jiwa, sane mapiteges. Bulan Basa Bali, pinaka taman nguangun jiwa, sane paripurna. Bulan Basa Bali puniki kemargia ngawit saking tanggal siki, kantos ulu likur Februari warsa kali tadi 6 likur, ring bulan Basa Bali puniki kemargiang makudang-kudang parikrama. Sekadi mangkin, wenten penglila cita, sesolahan seni sastra. Wimbakara utawi lomba, utsawa utawi festival, kriya loka utawi workshop, widyatula utawi seminar, pagunaman pengawi Bali utawi diskusi sastra, reka aksara utawi pameran, mepalian sambil melajah ruang belajar ramah anak, miwah penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahotama. Ida dane sarang sami sane wayang titiang renggalahi sane becek puniki pacang katur penglila cita sesolahan saking sanggar seni nong nongkling sane memurde melancaran kesasa. Ring wewidangan jagat dan bukit buleleng sawetara siu 936. Wenten preratu sane sampun lingsir medue oke mewasta ida ayu pria. Ide medue parekan madan Lohsari lan sane muani madan Imade Serati. Dayu pria senang pisan ngeruruh sane mewasta aja-ajahan utawi mesekolah patah sekadi Imade Serati. Ipun maka kali ngeruruh pepelajaran ngantos kejawi, sami padewikan. Imade Serati wanta kesengguh wong sudra utawi jabe. Dina anu, nepet sekolah libur, dayu pria melancaran kesasak sani kairingin oleh Losari lan Made Serati. Punika, wantah titah saking ajin nyane, mangde Made Serati ngiringang okan nyane dayu pria. Rikala kewentenan ring sasak dayu pria lan Made Serati, sampun wenten rasa tresna makekali. Nanging, sangkaning melianan kaste, ipun makekalih nenten purun ngaturang tresna. Cerita puniki keketus saking novel basa Bali sane kekaryanin oleh Wayan Badre utawi Gede Srewana aran ring pena. Novel puniki kaunggahan ka pertama ring majalah Jatayu kirang langkung warsa siu 900 pesasur nyantos siu 903 dasasieu. Raris, novel puniki kedadosang buku ring warsa siu 900 pitung dasa kutus. Pengripta naskah, Nyoman Darwin Setiabudi SH, sutradara, Mangepo lan Mangaji, koreografer, Aditya, penanggung jawab, Dr. Nyoman Suardike SAGM Filha, produksi, Sanggar Seni Nong Nongkling, Banyuning, Singaraja. Inggih sapunapi daging cerita selanturnya nih, durus idadane biar sayang. Rasa asih Yai Guru
adi beten negak. Duh klen adi tengos negak beduur. Dong beduur nake negak. Naugang titiang ratu. Banggeang, titiang irki mantan. Udah gitu. Jelek asane. Beduur negak beduur. Ojo ratu. Sidapura. Titiang pangayadriki. Dan wanang titiang drika. Aksamayang titiang ratu. Sari. Duh beduur negak. Sing ngadeg gitu dini. Banyak hati tuh Sari. Mai, ini negak jak tiang. Sing kengken, nyesebut titah iratu. Mai Sari, aingge ratu, aingge. Yen kene melah bapen nepuk. Ia diastun Sari memarekan dini. Sakewale bapa tusing taen nane madan ngandapang anak. Dini anak makejang patuh. Saja Dayu. Menade nih Dayu lakar tuturang kapine ngaji. Jalan jani tuturang. Patut pisan aji. Wenten sani aturang titiang kapine ngaji. Asa puniki. Dot pisan titiang melancaran kesasa aji. Mapan kocap derike. Makeh genang wisata sani beci aji. Patut pisan ratu. Tiang masih dok melancaran merike. Meliang-liang irike. Oh gitu. Mapan ne libur masa sekolah masih ada ne. Aji cumpu teken pengideh cendengi. Sakewale Dayu konen taen nane madan kesasa. Men nyenane lakar ajak Dayu kesasa. Sarang tiang ratu. Sarang tiang. Dong ajak ilu kesasak itu. Aden nyai konen taen kesasak masih. Saya wakti aji. Titiang sarung losari lakar merike. Mapan aji sampun nunik. Titiang sampun bisa mace. Benjangan. Yene wenten pikobat irike. Tak kenang manten. Sampun bisa mace. Cek elah sampun aji. Benah jo masih. Dayu sudah bisa mace adane. Sina Dayu elah ngaleh rurung. Sakewale ada ane pikayune naji ni jadi. Mapan Dayu meperagan misteri adane. Itu ane sangat pikayune naji ane jadi. Paling melah Imade lakar tunden marengin kesasa. Hah?
Imade. Imade sira Aji. Oh, Imade Sarati Dayu. Dados Imade Sarati Aji. Ten wenten sanilianan. Aingge Ratu jumput ya Ratu jumput. Dayu. Ngudiang Dayu sumandang saya kene. Imade Sarati subetawang aji kenahne melah. Ya diastun jaya panak petani kelen. Sakewale kenahne melah ngalahang pereratu. Yen Imade Sarati marengin kesasa aji sing sumandang saya. Mapan Imade Sarati subeping pindo tendingah kamu Dayu. Ya diastun jenis tu adanine ken gumine. Cara terah anake aleh huntangne. Yen jajar yang agam dharma susila laksanane melah patut untuk bulan. Itu nyanane ngeranang aji tusing taen mabinahan pesan ngajak ide dan ini ane tangkil ke geria pak teken aji. Amon sudra tui Dharma susila ike pujan ketuanggana juga ike. Dayu ento nyenangon Dayu titi pengancan dini di geni. Aingge Ratu jumput sampun tiang sarang beli made. Ye, adi girang gati leng orang cumpu loh. Dayu menbin pidan lakar Dayu menjalan ke sasa. Nyan haji ngemang bekal itu ngasih losari. Ingge suksema Aji. Malih tigang rahine titiang jaki melancaran ke sasa Aji. Namun gitu, ini mapan subuh padang dalam binani ben tutugang. Aji subuh kiap masih. Aingge Ratu. Kalane sampun masina bintang ing
kapalik ketempuh angin, demen hati ngelangenin kapalik ketempuh angin. Rawit kena bumi sasak liu dagangin mereret, rawit kena bumi sasak liu dagangin mereret. Demen hati ngelangenin kapalik ketempuh angin, demen hati ngelangenin kapalik ketempuh angin. Rawit kena bumi sasak liu dagangin mereret, rawit kena bumi sasak liu dagangin mereret. Rambak kebun, renyanyang lep, ngedas pasir kale ejong kangkong kangking gonggeng cingking gonggeng kangkong kangkung gonggeng kangking gonggeng cingking gonggeng kangkung kangkung gonggeng gonggeng kangkung gonggeng 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 kangkung gonggeng Aduh, Dayu, sampun rau juku ngiring jembatan nih. Sami sampun tedon saking kapale Dayu. Loh, Nyai wak sing ngajak nih Irake. Be, ngelah demenan kalaine. Yen ye milu sing ading hitungan Nyai dugas mentah. Pedalem imade bincu anake ngencane Nyai nawang. Meliang yeh juo, nenen tuot bawang Nyai ne. Weh, juari den Nyai. Ya saja. Man, barangnya dije kejang deh. Dayu, barangnya sampun kuline sane makto Dayu. Loh, main, abangnya joko pere. Aduh, nih beli nih. Berentengan gati. Apang mah Nyai muka aksi. Anak bek itu ada di bumbe. Imade demen gati ngulgul. Sing pedalem anake. Irake sing milu. Nyak ya muka aksi ditu. Aduh, Ratu pates kadi beli made. Demen pisan ya, Cak. Tawang kita tengiring napi tiang. Namun mulai benyaimu, mulai. Dayu, dado sekali dukani Ratu. Ih, gedek pasangi. Dayu, mali jebos, yenin sampung nampak ring darat, taksi sampun reda Dayu. Bener gati tuh deh. Buine, nih subelakar peteng masih. Demen hati ngelangenin kapali ketempuh angin, demen hati ngelangenin kapali ketempuh angin. Kawe kena gumi sasak liu dagange mereret, kawe kena gumi sasak liu dagange mereret. Demen hati ngelangenin kapali ketempuh angin, demen hati ngelangenin kapali ketempuh angin. Kawit kena bumi sasak liu dagane mereret, kawit kena bumi sasak liu dagane mereret. Demen hati ngelangenin kapali ketempuh angin, demen hati ngelangenin kapali ketempuh angin. Kawit kena bumi sasak liu dagane mereret, kawit kena bumi sasak liu dagane mereret. Subenapa bumi sasak ne ketujuh. Ani ojo tuare ada. Dijejani lakar mesare. Raga kanya semisi bayu. Madu kiap nage pulang. Ini disirain. Ada dulungan melang. Walau patut gue maya. Lagi nyonya pasang jadi subelaya. Deh. Dija dan pesanggrahan ini
Niki pesanggrahan Surenadi wastane Dayu. Oh, manci tuh Mas Mesare dini. Ampura yang tiang Dayu. Niki tiang sani iwang. Mapan mekel ketut ten wenten ring jerone Dayu. Dadosne nyiwu pesanggrahan sekadi mangkin. Engsat gati tiang ngirim surat dumun Dayu. Sina Dayu akeh lasang jina. Sajan telah belakar pipise. Nah, disebut tuh sange tange, sake wale, manci tuh Mas Mesare dini. Tuan. Wah, ada tamu baru ini. Tuan. Ah, apakah Tuan mau mencari tempat menginap? Apakah ada kamar tinggal kosong? Kebetulan sekali Tuan. Baru saja ada tamu yang berangkat. Jadi masih ada sisa kamar sebuah. Hah? Sebuah? Sebuah kan cukup untuk Tuan dan juga untuk Nyonya. Nanti untuk Babu bisa tidur dengan anak saya yang putri. Baiklah. Tapi tolong pindahkan dulu barang-barang saya. Iya, baiklah Tuan, baiklah. Loh, kayaknya kena Neymade Jani. Tuan, kamarnya sudah siap Tuan. Sudah siap? Silakan. Ngiring Dayu. Selamat sore tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian. Selamat datang di penginapan pesanggrahan Suranadi. Sebagai ucapan selamat datang, akan saya tampilkan pementasan tradisional dari Sasak, yaitu Presean. Dan kita langsung saja, kita panggil pemain yang pertama. Inilah dia, Elang Eman. Baik, dan inilah pemain penantang kita kedua, yaitu Elang Era. Oke, silakan kesini dulu, kesini. Oke, baik, silakan merapat sedikit. Jadi sebelum permainan dimulai, saya sampaikan peraturannya. Yang pertama, kalian tidak boleh memukul di bawah perut. Siap? Yang kedua, kalian tidak boleh memukul wasit. Sudah siap? Siap. Siap? Oke, kita langsung saja mulai permainannya. 1, 2, 3. Sudah. Silakan berhenti dulu dan pemenangnya adalah Elang Era. Stop. Tidak boleh memukul wasit. Baiklah, sekarang kalian boleh istirahat dulu. Karena ini sudah sore, kita akan waktunya untuk makan. Oleh karena itu, kita akan istirahat sejenak. Silakan. Beli, Engken, pun sakit si Rai beli. tunggobannya ini. Ih, cuari Den. Dayu. Dayu dari kidumun. Mangkin, ilo sani ngiringan Dayu.
Tiang nak muani dayu. Dijedan ngeluluk nak dados dayu. Ye sajan. Tiang nak wenten kasihan Riki. Dados mantri pasar. Lalu Hasan wastanipun dayu. Nah. Yen tiang dari kenginep asapun api dayu. Mimi, ngengken made di tungoyong. Man, tiang jadi di nih. Boyo sampun ilo sani ngiringi ratu. Sari, apa ngengken nang nang? Amon kenyal awake, orang kenyal. Nah kamu coba deh, dijejek kena made nih. Kamu sebelahku, depan tiang din ngajak lo Sari. Ye dayu. Dados sekali duga ya ratu. Punapiang titiang mangkin dayu. Purun jadi titiang muani ngiring ratu Riki. Nah, ya kamu coba melangman kenoe. Tiang dini sing kengken apa? Ujang sih made manjakin tiang dini. Dayu. Asapun apiang titiang mangkin. Purun jadi tiang muani ngiring dayu dados sakamar. Nah ya kamu coba tawang jejani satian madene. Tuan. Tuan. Untuk makan nanti malam bagaimana Tuan? Saya menyediakan 2 kali makan. Jam 8 dan nanti jam setengah 9. Tuan lihat saja dulu menunya di sini. Setelah itu cukup Tuan tuliskan saja apa yang Tuan mau makan. Nanti Tuan saja yang menulis. Nyonya ndak usah menulis. Silakan Tuan. Baiklah, terima kasih. Ya, silakan dilihat-lihat saja dulu menunya Tuan. Ya. Dayu, niki buku teken dumun dayu. Dia ke made ngabang buku nenek. Tiang bisa nyemak buku nenyan. Kamu coba kedunungan madene. Depang tiang dini ngajak dadua. Dayu, tiang tenduruskan mereka dayu. Madalajahan dumun, pukul 6:30. Ratu, jagiring titiang ke kamar makan. Beli, mai je, mai. Ken. Mai je. Beli, mai je. Laman beling lawan-lawanan ngiring ide, de sube, kengkin pengandikan ide. Nah, aturan malui ratu, belilah karena ada tunasang. Beli ya. Nak ngudiang nih. Asapuniki ratu, asapuniki atur imadene, titiang nyarangen iratu dados akamar. Nanging ijen je isari sarang iriki. Dan kenia antonya nutur ipun dije-dije. Asapunapiang titiang ratu. Ratu istri, anom, beli made, bajang. Tawang keto kena hede. Dayu, tiang uning ring lawas ajen dayu ni kapining tiang. Ye ning tiang, asapuniki ngartosang dayu. Made. Bapa subenawang pedewekan madene. Dumadak je. Tusing ada. Aneng-anenan irage pegat maka kasihan. Ide sampun ngegeti tiang dayu. Mangkin tiang sani ngusak kayon ide. Apa orang ibane dayu? Yening tiang nenten nyumak utang pacang rahayu. Purun je tiang muani ngiring dayu dados sakamar.
Aduh, batak ke tuang dogen mah dia subuh pedih. Dayu. Ada. Ampura yang titiang Dayu. Sampunang waneh nganggen titiang parekan. Toh, sajan gati made sing bisa ngalap cenrawes guyu, cenrawes telep. Puniki Dayu. Itigang raine timpal tiangnya rantan-rantan kadang meguyonan. Nganggon kerune-kerune bahasa Bali. Sani kengin anggen bebaudan. Nah, apa tuh deh? Enggalin? Kenten kocap. Dagang. Dagingin. Degeng. Nah. Dagingnya apa pun nih? Menyen tumbasin. Dagingin tipis. Masa ipun melaem Dayu. Oh, saja ya masih. Namun apa buen deh? Nah. Desa kocap. Nana, Desa kocap. Mimi. Keto-keto dogen perhitungan madene dari guru. Yang nak muani bajang Dayu. Keramane. Nah, apa buen deh? Lanturang, dagang, dagingin, degeng. Desa, apa buen, apa? Tenjuari tidak ngaturin Dayu. Pusing kengken, kewale, ada cerucuh dogen. Ye. Purun itu yang cerucu Dayu. Yeneng kenten. Dayu ten kenal rin pada wekan tiang. Nate, sajan gati made, jo enggal gati pedeh. Enggi, mangkin tiang ngaturin. Direngang mangkin. Nah, dia jebas mal gitu deh. Enggi Dayu. Puniki. Desa. Desa. Yen Dayu. Dayanin. Tiang lagi kedayane no deh. Nah, jadi kene deh. Desa, dayu dayanin. Yang jabek yang kenang. Nah. Dong pesuang nake kesaktian madene. Yang jabek yang kenang. Yen jabe. Enggi. Mangkin tiang jagi ngaturin. Direngang mangkin. Nggih. Yen desa. Desa. Yen dayu. Dayanin. Yen jabe. Ceburin. Alus made sing. Sing ceburin apa? Hah? Ye, Dayu. Dados sebagian Dayu. Tiang ton wentan ngaturin Dayu nyeburin dewek tiangi. Nah, made paling dua ge. Dagang, dagingin, degeng. Desa, dayu dayanin. Yang jabe ceburin keto. Cocok gati bemade. Duh. Sari, main nemen subuh made. Yang ka ngebah subuh. Kenyal gati tiang tawang. Main meh. Napa beli? Kadang gini ya. Nyai gini malu. Aturin malu ratu. Lamen iratu medal. Orang beli lakar singgah di kasihan beli. Beli. Dia cuma kalau beli. Yang sing banding ngiring angin de pedidi. Tawang beli. Tamuannya di situ ah. Tuh beli tuh tamu itu. Kan? Tuh anak di tanggung tuh. Yang iratu sing lep-lep banget jejat yang nawang. Gelah laki nyai. Anak keramane nak lu. Cegeng. Keramane neng ajak laki muani. Aduh, bes kita ngeneng kasaran kol-kol aji mata Gusten tiangnya.
Ini malu nyanyi. Aturan malu Ratu Medal. Beli lakar singgah malu dikasihan beli nih. Nah, ada makelo beli nah. Nah, gawat bagian nyanyi. Ngetang, ada makelo. Nah, Beli, ada makelo. gue ini nyanyi ngomong. Ngetang beli. Welcome to Suranadi Penginapan. Wow, very good. Madam and me, Dilikut in here, yes, Dilikut, yes. In Mayure, there is no grill. I'm finding a lot food. I want to go there. Oh yes, Madam going to grill, in grill, Wenten Kolam, Cukat, ya Madam malam-malam in here, yes, yes, I know. Ini kan iya sih ngawaki, nggak ini jok ngawaki nggak ini. Papa, Yes, from going to grill, yeah. I also want to go around Mataram. Oh, around Mataram. Yes, Oh. I want to go to Kebun Raja. Oh, kebun raja. Yes, Not yes. kebun binatang. Not. No, Yes, Kebun Raja, yes. Oh, around Mataram. Wih, Yes, ada kinder buahnya wah ini Mataram. Yes. Oh, Adam. By the way, do you like food in Mataram, Adam? Yes, I like. You like keripik kebo? Keripik kebun? Yes. Yes. I like crispy. Oh, keripik kebo is crispy. Yes. Ngeriting. Yes. Iya, Indo pas keripik kebo coba keripik sadar lah. Oh, Adam. Do you like fletching kangkung? No, I do not fletching. Oh, why? I do not like fletching. Why? Spicy fletching. Oh my God. My stomach hurts. Yes. Tomorrow, Madam and me going to grill. And now, Madam and me ini cook in here. Oh, Yes. Go. Yes. Yes. Wanita di kamar nomor 1 itu sungguh cantik. Baunya wangi sampai ke kamar ini. Tidak salah lagi. Itu wanita dari Bali. Dilihat dari mata dan senyumnya. Itu wanita dari Bali. Singaraja. Beta sudah 9 kali ke Singaraja. Beta hafal betul. Wanita di Singaraja itu cantik-cantik. Nanti Ratu baju diangkat. Diam!
Wajar sekali. Diam! Weh! Diam! Sampean kok tidak bisa dikasih tahu? Ini sudah malam. Turu! Turu! Kalau terus ribut seperti ini, nanti tamu yang lain bisa terganggu. Kalau terus ribut, makan kalian yang 2 kali akan saya potong sekali. Bahkan akan tidak saya kasih makan. Hei, monyet! Siapa yang kau tak kasih makan? Jangan sembarangan kau. Jangan bikin beta darah. Hei, apa kau belum pernah kena sabetan parah? Kalau benar kau tidak kasih makan beta, kau yang beta makan. Bukan sampean, tapi ini untuk yang lain. Nanti untuk sampean, saya kasih makan 4 kali, bahkan 6 kali. Aduh. Hei, betul itu. Itu baru benar. Hei, jangan mentang-mentang sampean nadi mandor. Sembarangan saja kau bicara. Jangan bikin beta naik darah. Mau pasanggrahan ini beta bakar? Oh. Mau? Jangan Tuan. Jangan dibakar pesanggerahan ini. Baiklah, kalau begitu nanti sampean tidak usah bayar, alias gratis. Aduh, bisa rugi saya ini kalau begini. Yani bang terus mesiat kayak si ida pulas mase. Kalau lawan cairnya gede, dia kalau dia kayak takut. Aji Bayu kayak si ida ngelawan, aji silet kalau nih bang kangon. What is silet? Silet is saru gremeng. Yes, kaci serem saru gremeng. Mendak! Majikan tiangnya nu mesare. Nyanan, yen majikan tiangnya bangun ulian uyutene. Lakar tuntut peserangan ini. Apang diproses verbal. Jak uyut gati. Cara kulo menggerengin balong tanpa isi. Bukunya baca sing liang kenae. Iya, maksud saya seperti itu. Mendak! Elo, mainnya pulesang subane, dia subetu itu ngange. Main? Aduh. Bisa rugi saya ini kalau terus begini. Aduh. Sampun raon yang sasa. Nggih, yang suwi telun dini. Nggih. Oke. Deh, tinggalin tiang, madejo 2 gating emang ajajan muride. Mawinan, muride jo enggal gating artian pepelajahannya deh. Suksema Dayu. Mapan. Nike sampun sane mawaste pola mengajar. Punapi jantu i murid mangde enggal nangkep pepelajaran Dayu. Wenten seni, wenten bebanyolan akide. Nah, banyol itu bemelagati deh.
tiang mare inget raos iraga dugas disasa deh. Dagang, dagingin, degeng. Desa, dese, dayu, apa tuh deh? Tenjuari tiang aturin Dayu. Misi den senjuari. Tenjuari tiang Dayu. Sajan gati made. Puniki Dayu. Desa, desa. Yen Dayu, dayanin. Yen jabe, ceburin. Bener gati tuh deh. Jok keceburin. Sakewale Dayu. Dan wenten unduk, ide ayu, nyak nyeburin jabe. Kengken made. Ya diasto nak jabe. Sakewale yeneng kenene melah. Satya tur pradnyan. Dayu pasti ke nyeburin deh. Yakti Dayu. Ih, yen cara kini, bukan menang mepelalian asane, jeng bahagia gati. Wah, ini nawang man rejeki nomplok. Jok ceburine. Yen sajan tek itu, jeng kecangla, kesangkol. Deh, made kan subuh peng telu. Ane madan melancaran ke sasa. Pasti ke made subuh tatas. Tekan keruna-keruna di sasa. Oh, Nike. Nike sekasian tiangnya sana ngajarin Ratu. Nah men gitu. Jadi tiang lakar metakon. Yen tiang apa artene? Keto masih yen iya apa artene deh? Nah, yen tiang artene tiang. Ampun. Yen iya artene side. Oh. Men. Yen tresne? Yen tresne berangin. Tresne berangen. Nggih, Men yen kabak? braya. Tresne berangen, kabak beraya. Nah jadi kene. Yen tiang tresne jak kamu, apa artene deh? Nah, yen Nike tiang melelik side. Apa-apa? Sing dingah? Tiang melelik side. Apa deh? Padah, Dayu. Beriki. Tiang mele likside. Made demen jak tiang kita. Nih kan. Sajan kini bedade nih. Bener tuh deh. Kerana tiang doang sak paling inges. Kenapa Ratu? Tiang doang sak paling inges. Oh, kenten. Patut masih Dayu. Side doang sak paling inges. Wih, sakewale tiang doang sak paling gagah. Deh, Bapak tinggalin Made Ulituni jok girang gati. Ada apa sujatnya deh? Itu masih Dayu. Deh, ini adi beten negak. Bangunang bane bangunang. Ampurayang dewek titiang
sisep titiang dados jatme timbak kang dane titiang ratu. Deh, made subuh makelo kekasihan ngajak bape. Nu masih made tandero. Cara raos bapane. Bape tu sing taen ane madan ngandap pangana. Diaston jaya jabe. Petani kelen. Sakewale. Kenahne melah ngalahang pereratu. Apa buen ya duang kasum ane madan sastra muah agama bapa anak ajereh masih deh. Yen keto pengide madene, lakar kenain dande masih. Dan napi nih ke ratu? Dande keceburen, ya diasto nak jabe. Saget bapa. Ninggal jagat. Nyujar genah sane becek. Menyingaken saking sunya. Mogi ceneng nyen rahayu. Di sing tawang nyen bin manipuan. Bapa ngalahin bumi ini. Ngereh genahane madan padut. Uli kedituan yang bapa. Lakar ningalin pianak bapa. Gitu masih cucon-cucon bapa. Mogi dumadak je. Ben manipuan. Perti sentanan bapa jak makejak. Ngemanggihin kerahayuan. Deh, naik dini negak badur. Itu masih dayu. Bapa ngideh kapineng made. Melang pesan nyenyaga. Ngerakse bukune denenan. Pangsing yang kanti usah. Ben cepok bapu ngideh kapineng made. Ingetang pesan bapane. Melang yang ngerakse bukune denenan. Semeton. Imade
Sarati medemenan makin sarang daya pria. Sajaan panggondong je. Cai. Langit bumi cuma dini sedang adanya manfaat seni budaya lestari serta teriang leraga longang longang gong geng ding ding gong geng gang gong geng gang longang longang gong geng ding ding gong geng gang gong geng gang gong geng gong geng gang gong geng gong gong geng gong geng gong gong geng gong geng gong geng gang gong geng gong gong geng gong geng gong gong geng gong mapan beli metak sutras dereng Bali. Inggih para seniman mangda jenak kering ajeng. Ratu Direne melancaran kesasak pinaken novel modern membahasa Bali, sadaya kaangkenen dados wiwit kasusastran Bali anyar. Risampune kawentenan novel Nemu Karma. Novel melancaran kesasak kesurat oleh Iwayan Badre, sane taler mepesengan gede Serawana, sane pinihrian keunggahang pinake cerita bersambung, ring majalah Jatayu, doarse siu 930 sieu, kantos siu 900 petang dasa siki. Raris, novel puniki kemedalang malih oleh Yayasan Sabe Sastra Bali, ring Bali, warse siu 900 pitung dasa kutus. Melancaran kesasak kaangkenen pinaka silih tunggil susastra Bali anyar, sani membuat tur sampun kedadosang pinaka imbe oleh para pengawi miwah peneliti sastra Bali. Ring masa punika novel puniki sampun purun maosang petitis indik sosial, sane membuat ring Bali mepaiketan ring politik kelas, pantaraning wangse, sane dados pegunaman oleh para waget ring Bali, dok dasa warsa siu 900 kalih dasa, kantos siu 903 dasa. Inggih selantur ini tunas titiang ring Ibu Putri Koster, asapun ketaler Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, angge seniman, dados foto ring atas panggung. Inggih tunas titiang dados ngambil genah ring tengah. Inggih ring foto bersama jagi laja titiang ring hitungan ketiga. Siki kalih 3. Dados malih pisan. Siki kalih 3. Inggih matur suksama seusan foto bersama puniki maosana puput sampun 10 palining acara ring rahinane makin. Inggih Ketua KPI nyarangin ring atas panggung jagi foto bersama naler. Terus ngambil genah. Inggih, foto bersama kelajar yang hitungan ketiga. Siki kalih 3. Malih pisan, siki kalih 3. Inggih, matur suksema seusan foto bersama puniki, maosana puput sampun 10 palining acara ring rahinane mangkin. Suksema aturan titiang ring sepengrau taler uratian Ratu Direne Sinamian, taler nenten lali titiang lungsur Agung Rana Sinampura, menawi wenten atur sane iwang. Inggih, maka wasananing atur puputang titiang antuk. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.
gendeng Bali. Deulak iragama basa Bali. Ada engsap teken basa Bali. Basa Bali, ciri nak Bali. Basa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja. Lestarian bahasa Bali. Yeah. Yo yo ayo rame-rame. Milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Hey. Yo yo ayo rame-rame. Milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Woo, woo. Mai barang membahasa Bali. Mai barang menggendeng Bali. Deulak iragama bahasa Bali. Ada engsap teken bahasa Bali. Bahasa Bali, ciri nak Bali. Bahasa Bali, gelap berdiri. Ayo bareng-bareng ajak bekerja. Lestarian bahasa Bali. Yeah. Yo yo ayo rame-rame. Milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Hey. Yo yo ayo rame-rame. Milu pinjam bulan bahasa Bali. Yo yo ayo bareng-bareng. Meriahkan bulan bahasa Bali. Woo!